Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian bagi Pulit Ketenat Enforcement Jongka Khasi Hills Autonomous District Council kila leit ban khang tala no ya ki laifulai teli gidukan ha ka shnong nongmen song namar ka jingbum don ya ka trading license nakaliang u MLA Jongka Penthor Umkra constituency uba Alexander L. Heck uba dairu menteri sarkar badai pe ya ketenat ka koi ka khia ha ka khat khandai terik mentau banai jeliau arjar khat khandai ula leit ban tuklar halor ka tai ka benta daga baya kandu ya executive member ketenat trade Jongka KHADC uba Paul Lengdo. Hagani kesni ba AL Hek ula IT ru daga dorkhas haga jingi don lang ru gat tokat ningut kinong dia dukan kibala senran lang yau. Habaya keren berkilap thai kubor uba AL Hek ula pen pau bagi don kidukan kibala seng la slem bah ya kiba ka KHADC kamshem la ai license nrei gidon pat kidukan kibadang syusdang ban seng kila yo ya ki license na ka KHADC. Kumtau laong ban nakaliang jong ukerpat naga KHADC lengbau ba poleng do ban phaple biang ya kita hidukan balasyak khang tala khenang bakanom kta ya ka kamai kaji ka jongki bat ongru ba ka KHADC gadai ban panjing pensai lengba ka show cause notice syabaro hidukan shwa bakan shim ya kano ka sen jam kumagalong menta don hidukan gi bakhang don hidukan gi bam khang dan gidukan yang belayu alasan dan gidukan yang bamyu alasan ke kham sosi galong nagaliang jong itu gibla rem gibla khala he alasan la lagi genuine non tribal gibla don la jong yang gesem itu gimyo alasan la kim kisakang ndri itu gibe bre gibam dan yang don sem gadang wan menen miski itu bre gi yo alasan tegata galong open sosi ya yu dan dadang wan punya gendo ya i in charge jong atrit jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ba polling do ban pe lem ke jingye ke bagi kandu ke pai ba har te ke jaka ban omde tang katang ni ban pe du jong ga baro ga wei hi ke po ga ne ga sorsolong jongi ke state jongi hi ba kinu ke genuine banu no ke belong genuine non tribal na genuine citizen the community macam deprive ya ga livelihood ke jongki ya ga man ke jingi mu jongki pi simlam begini ki beliau bagi wanita lampi kila le bakla sebon nomor ba haswa begin sedang gelunu kampan kai pateng kila depan sim soal ini ka license pi ke ni la leble na do gitu ke por mun shwa adu shwa bandon nonggala dan adu ke por ki department commitment joki ki peteng be kata kami joki kula don lupa do mun shwa Kila apply la slam la bon sen kila apply don gibla yo NOC ru andre bode na galiang jong ga district council ru dong tip nei ga daw ye gibla don NOC gibla apply la dep tap chalan la tap nong sidong ye kita ru myo don gibla don license ye kita ru men claim renew shu tiga don bon ba ki ge ba haban ban mai de district council tiga ga jingkerpat jingkerpat jong ba pol ngong ba di ban psa ban pleno itu gidukan baro nomor ba ka akta ya ga jing kamai jakwa ka jongki nomor ba kiden ki bodi tang bodi kwai dempau dan ki bodi mumu hasurak lenti sengkin dan ki bodi berit harta kasi haga jing ban kesan jika bodi ban aswa ke shokos notice macam lai la shukang ai be da closure notice ti kata la penwara ai jing ye bobon ni gitu ki bodi belak pengkre bandi jing dia ki bodi jur ki bodi jeb ki bodi doka kita baro la shu set no sepo ba la shu Along la pendek no ya ga jingim jong itu babun kan bukan nungut kini ki ya mondahi bagi wan sanga ke dilai pulai ngut bagi gedang ta dang don sagi wei dik bagi empat wan sanga ke makir gidan naga ju ke jingye dengan kelang nam ta jong baro hi ki ba sha ai gading jingye kini ki Pulit Enforcement ki ong bagi ni ki bereng besar hang gadai nomor bakim don no kot kasla bagi ke kot isla ki don baro kot isla ngala pani ya ba pol mendan bagi ladon ki kot isla ladon baladon license ru kam renew ladon ki baladon ka NOC na du ki por kendai pesan kendai pun nyau kendai pupra gitu ladon ketaru kam apply claim your license ki bon ki nyat ke bagas district council ka dong kaman pet ke ba hok ba de genuine bagi de nyo ai ka hok jengki pet kan jing kulot do ba pol ong pun biang ikut islah apa sitio ngan pet bengala banyaram telah ipor yang badengi baru akitu ki bayadon lang bagi nak delegation bon nong song opun pet pengkre ikut islah apa sitio ngan pen pet bengla ban le ke bala ban le ban kam babah
Nakaliang kinong tho khubor hagani gasngi kilayo alat ban yakren baru ba poleng do halor katai gebanta ban nakaliang uba poleng do ulaong baga jingkhang tala jongka KHADC yakite gidukan kalong halor kanong rem katkum ki kendon jongka regulation khat khandai spasan pusau jongka sarkar India kabala aibor hagi jaka ki bahap hapok 6 schedule ulaya thu ru baka KHADC kan sabishar benia bin pa bin yaki kot kisla jongkite gidukan ki bala shakhang ki bamdei ki khasi la ki long ne em ki babit ban ple biang ya kita gidukan uba polong do ulai thu ru baka daw gabal panlong ya ka KHDC ban khang ya kita gidukan kadai namar bagi babun kim don ya ka license bat om tang kata ki klem yo ru wat ya ka NOC nagador barshnong China nakaliang kajongi karong be kata bat duru iki bai ba bagi bule regulation bagi ya betik kat kum ni don lagu regulation de namar jong gajing skau gajong kani kedun para ilam da kelemali ala orang ki ba ni ka council nan sai shem ye ka detail report jong we ko ni ni light ni kita kan ba la syakam dilada kedon keno ko ba ko ki kam ba kalong ka jingle ka ba tamiat ka kedon de ye kata bagi kilapan dan mereka jengkeno ke delegation ke bah kambu di Kelomba kini beliau lewat lagi lah Aslam Group kimio ke NOC nak do pasno de kita kali dah wibat ke kamat kita mau ke por ini por kapto ke sini lah sebuah CTO banding examen yang baru koi naik kini documents tu kini kita bilakan buat nilai strictly according to dari kes hangno kaba kalau kaba syomnia but ki fulfill ya ka don jong act ya kita ingin consider baik nangta nginom lah tak kumko untuk begini kan kalau sahang jadi bodon license kim non ya ka license kim dah kata kalau syai ba kim don pada naki kiba pergi baiklah don tangi license hagi sistem kiba mensuado andre dalam review show ya ke NOC joki dapat dapat pasno dari mentan kemudian ingin hapan shimyaki case by case marka ka case jong way ke pian ka jong way pa kat kum ke provision jong kene ka anyi kam de don kam ya ngi bagin ai show cause notice you know kalau simple mau driver ubanya ya ka taxi de don ya ka driving license maka permit kam don gamba office jong DTO kan liksa notice penong ba ay maladon license ni ba manya ay kali maladon permit ni ba manya ay kali kalau sepul kum kata kani ke exercise jong ni kani ka jing kendra kampak kot de batban pendep ya ka sisni kalau pamla de nakata-kadau kindon iba impat biang ikut Islam dari kanjeng khang jong ni kampat ya impat cover gitu kita kira kapa apat kidon kidukan kiba lapli kham hadin kiba don ye kap isla jong snong kidon pada kiba ke NOC jong das nagador wasnong klalong khatsan snem menchua de katba ka kendon jong ne ka regulation ka omba ke NOC de pentamai sisin man ka license namar kan kalong syongnya hiru kumda kalong ya ke license joki nongnya kali renew kami permit man ka sisin man ka license ya hakajuk ka rukam ibu ba ke NOC ke long license bahkan ke validity period juga ini kajing beli klaim kajing doket kerana menong am nuru Andre ke ba kumpul amantan lada kadon kanu ke jing shisha hakata ka juga ba lambiang ikut Islam di ya kata ini so Andre prime office kumbang ilale I kedap ya ka ni ka drive sha illegal traders ke power gini life ini ke ba lambiang ikut Islam lada syak pressure niat de semat ba hang bai kani ka suki ka bang nasyong kamdai ka ba benki
penisiong peniang kat kum ke Malaysia. Dan hang ni pan pendap ya ka constitutional mandate. Kani ka bre ke jingle jong ba bol ku riushimen. Masuk jaran khat ban syong ha kan isu ki. Dengan di bentus charge ke jingketri ke jonga kumbangi habang shim ya jing smai nyong without fear or favor, affection or ill will. Klem ke jing syapting, klem ke jing syalia. Ha? Kata ketika ketian ke panggil shim, klem ke jing so ino, klem ke jing isi ino. Di discharge ke jing ketli jungi kum kata dah kata pensi.